Lino shango ḽo dovha hafhu ḽa dzhena susuni ḽihulu zwine zwa khou ṋaṋa u vhaisa tshiimo tsho dzulaho tsho vhifha tsha ikonomi. Vha Eskom vha khou vhuedzedza mulandu wa u kundula havho u ita mushumo wavho wa u ṋekedza mudagasi kha tshinyalelo ya dzi genereitha dzo fhambananaho zwiṱitshini zwavho zwa mudagasi. Vha muhasho wa mabindu a muvhuso vho ombela u farelwa lufhanga kha lushaka kha khakhathi dze vhangiwa nga u khauwa ha mudagasi. Minista Vho-Pravin Gordhan vhari vho ṋekedza ndaela vha bodo ya Eskom na vhalanguli uri vha sedzane na fhungo iḽi ḽa u vhuedzedzwa mudagasi ngonani nga u bonywa ha iṱo. Vhari u dzulela u tshinyala u wa ha tshomedzo dzavho ndi iṅwe nḓila ya u sumbedza uri hu na u sa shumiwa nga nḓila yo na Vho Eskom na khonadzeo ya zwithu zwine zwa khou tou itiwa u ṱoḓa u tshinyadzela muthu. President Vho Ramaphosa vhari zwa zwino zwo yesa lune vha khou ri vha khou vhilahela. We're going through stage 6 load shedding, and this is continues to be a concern, but I'm sure is being addressed by the various people who are mandated to do so, and we will continue focusing on what is best for South Africans. Muḓivhi zwa mudagasi Vho Ted Blom vhari ḽimaga ḽa Eskom ḽi nga gungwa ḽine ḽa khou nupela he vha ri zwithu a zwi khou vhuya zwa tshimbila lune zwa khou vhanga uri vha xelelwe na nga vhathu vha vhukoni. If you don't do the proper maintenance, and what Rolani also said is there was no budget made available on time to do the maintenance. There was no spare parts. There's a skill shortage. The management of the outages is not competently done, etc., etc., etc. If you add all that together, Mr. Matabere's 9 points, all you can conclude is that Eskom is a walking disaster. Musi Shozoralo, vha Reserve Bank vha ri thaidzo iyi I khou vhangela vha mabindu tandetande ḽi sa tandululwi nga maanḓa o sedzwa kha mabindu maṱuku na ane a vha vhukati. A key concern is the strain that load shedding puts on already weak economic growth and the viability of corporates, in particular SMEs. Corporate liquidations continue to increase by 11.8% in the year to September 22. Combined with higher interest rates and debt servicing costs, this affects their ability to service debt. Musi Shozoralo, Minista wa minerala na fulu-fulu vhari ho sainiwa thendelano ntswa ine ya ḓo ḓisa dziṅwe dzi genereitha u bva nga ṅwaha wa 2025.